Myanmar buaina chuan zia omlam apan lovin buaina a ombel zela sipai hrang del telin Facebook po man thei lovin sipai nan block vele ta Aung San Suu Kyi le president nilai de chu buai phwa chop angreng tak siam sak an ni bok sipai in Facebook an block chan hi ramchunga borak thalo theila ka inven nan ti ani sipai in thuneina an chan nu khan in biak po na sang internet TV le radio thlenga thununin an ti top ngal veka Facebook hi internet kaltlanga in biak po na an nei chunni in heile zel po hi ti to pani ta ni Ministry of Communications and Information chuan February ni sari thlengin Facebook hi man thei ani lo tur thu soima se achang changin man theya chen khatero chuan VPN mangin Facebook hi an khoyani Myanmar khopui yango na tour agency siam to Anthony Ong chuan BBC palaizo na changin Wi-Fi mangin Facebook ala khoi thei thu le cellular data mangero chuan a khoi thei to lo thu soin anuloka Wi-Fi atangpuin alu thei zui da lo ti asoi Anthony Ong chuan anbul naya mi te chuan Facebook man thei lo chunga man tur apps dang downloadin VPN mangin ramdanga changa khoi angin a thei angin an khoi zui hlom ti asoi bok Myanmar mi pui magda doi somnga le pathung zinga achan velain Facebook hi khoin sipai thu nuaya kundu lo tu te chuan FB page siamin an malak dan sang an soi ho thina sipai malak na sang le an ramathil thlengmek te chu ramdang hria ta tan an tar lang thina sipai lam chuan hei hi hria in an rampung puya man thei lo turin an block tapmya mayani Myanmar ram tan hian Facebook chuan hamthana siam sakin telecom lamachanga data man sang takan choi lo nan a thlona man thei turin data cost dom lova man thei turin adwan saka tun chuma man thei lo turati top sak anni nu lok hian thu chwa siam vatin sipai thu nei tu chu khovel mun sang Myanmar mi le sa te an chung te nena anin biak po na ber le chin changa in sha ton na ber Facebook hi man thei tura siam le ngal turin an nge na ni Myanmar Telecoms Company lian Norwegian Telenor Group peng pakhat Telenor Myanmar chuan hetia man thei lo tura Facebook da ani hi mishing dik na chanwo ra be na ani ti in an khin le tur thu an soi Myanmar police te chuan civilian leader Aung San Suu Kyi chu thubai siam sakin February ni som panga thlengan kol tur thu an tar langa an thubai siam sak zinga hian thilak lo le thon chwa konga dan bo chiat na baga diklo taka in biak bo na man ropan thubai atel National League for Democracy NLD Suu Kyi hi a omna chin hriat alanilova chen khatero chuan Myanmar khopui ber nepitowa achena ina chuak theilawa shen be animek ni inan soi thochan niliam ta a sipain thunena an chului nuwa an man president ni mek winmint po thubai siam sakni in an document alandanin an thubai siam sak chanero ramkhat sarkar mevin thubai ha siamatan chuan ho hle winmint hi covid shilen lai po na chuak thubai siam sakni in chulkar ni chung policein an koldonani February ni asipainan man nu khan Suu Kyi le president omna hi sha zui ni lo ve a tun thlengin oka an la nei lo chhun zom zel heti mek lai hian sipai how to luber minong hlang chuan sipai ro rel na a ama pui turin mi som le pakhadarwat felta a anni ho hian an ram buai an puan chung kum khat chung chu khong takin rowan rel phot dona kum khat nuwa in khan pui ba sai tiama se thu nei na andu lo ta wanga sipai chakna manga sarkar pai thadu hialan ni awangin an tho soi ring tu an tlem hle tun tuma sipai in sarkar na phongchel mek tu le atam ni na sarkar le tur thu nei na an chu sak chan hi nikum November thla in khan puya vote ti ching pen tam tak a om anga soya anlung oilo wanga ni ama ero chu sipai thlop eptulam Union Solidarity and Development Party USDP hian election commissioner thu bai the lut ma se vote ching pen ti finfia na an nei si lo wangin coordin nola anlung oilo zwal ta ani kha in khan puya khan Suu Kyi the party National League for Democracy NLD chuan seat omzong zinga za zela somriat pathum lai la in chiang takin hena an changa Anram dan pui man mega democracy ni chunga sipain ministerial post pui mo zwal pathum Home Affairs Defense le Border Affairs te an changtlat chu siam that tumna a omme ko wangle a siam that he tur za zela somsari panga ayatam thlop tu an nei don ta ka wangin an thu nei na top tur ngai ngam lovin heti hian an che ani ta ber
Suji ta chu eng tu boy nge an siam sak tak. Police in court the first initial report an thelu chuan Suji hi nepitoa achena in biak po na panroa walkitogi ala lut ni atarlan ni in an tren chan po an pu na chungchanga thu zo fi an du wang ni in an tar lang bok. President atang an pai thlak tak winmin chu Shilen laya ama thlop tu te ne na lir theiza ni som ni manga kong zo a pu in National Disaster Management Law noya thu boy siam sakani. Myanmaram chunga na sang sang thok te chuan an puna changin an lung oilo na an lantira chungzinga chuan damdo ina thok tu te an langsar. Medical staff te hian thomno le ribon senemo adum emo in Berlin Hunger Games movie ami angin chunglama an kuzung tang pathum an tipira nikum khan Thailand lung oilo na lantir tu ten hetiang hian an lo ti to bokani. Medical staff te hian Suji chu arang thei ang bera chwa phutin mipui than sarkar pai thlak ani ta an du lo zia entir na mitam takin an na an chun zom du lo bok. Myanmar ma mipui siam sarkar pai thlak an du lo zia le mipui than chwa te an thlob zia entir nan hian khovel kun sang sang an ma ni thlop tu te chuan social media profile picture arong sen an manglom ane. Yangon Youth Network din tu thinzar shun le chuan Myanmar chalai te chuan tun lai thiam na digital power kan mangtangkai thei to a digital device nei in digital space kan nei bok chu kan au chwa the na chuna ni sipain thu ne na an pong lak ni atang khan kan du lo zalan tir nan hei hi kan mangal char char ani ati sipai do dal na Facebook group angji te siam ni ve bok ma se sipayan petrol ringa zan curfew puan ani bok awangin lung oilo na lian thamlan tir alani lo ni lai ni zan khan Yangon na driver rol te chuan an lung oilo zialan tir nan an motor horn an tir chwa chwa mi puinol puin mani in chung thewa thleng le belan khong ri chwa chwa bok sipai sarkar du lo na an lan tir mek lain athlop zong in mi sang thum chuang lai an lo pung khom ve mek boka hengmi te hian sipai ro rel na noi om hi an du tak tak nge ti luina in sipai nan in thlop lui tir ti chu zo na lian tak ani thung thu nei na an pong lak nu lok khan Burma sipai te chuan an rama ro rel tu MP rwal an man khoma ma se tu na chuan heng an mi man te hi dar kar chom ni pali chung MP compound chwa san turin an ti to ni an zinga hian NLD MP sipai ro rel masak khun laya kum som pakhat zet jela an lo khung to Jinmar ong po atel Jinmar chuan sipai ro rel noya kun chunun hi akhir ema tong mai ngam po ani lo engi mohan soi lekila kan ma bak soi thiam har khop thil athleng ngal thei tuna ka soi thei om chun chu parliament member te hi kan ram mi puite tan kan ting tlat dona vo chungchanga kan ngai dan po kan so sun don lo atini MP somsari chuan MP te omna tura anti nepito sarkar guest house an la chwa sandu biklova sarkar thara parliament session nei tur kan ni ti in an tang khong ve tlat sipai sang viau ma se Myanmar second capital Mandalay chuan mitam vak lovin kholaya lung oilo na an lantira anjinga mi engemaza chu sipai nan man ngal Yangon apo azonin bele thleng vuak rik chhun zomani UN Secretary General Antonio Guterres chuan Myanmar athil thleng mek chu pomzam mai me chi ani lo thu soin ro rel na dika omle thuai theina ma an lak tur thole UN Security Council po hemi chungchanga hian an lung rual ngei aring ti asoi Antonio Guterres chuan Myanmar asipai thune na hlo cham the nan hian thei top kan chwa dona nat takin kan nur dona ni mipuin election panga an dun an ti lan hiza turani a aletling zonga kalpui tur ani lo Myanmar sipai te po in an thil ti dan hi ram ro puina kalpui dan tur ani lo ti le ram ma so na thlen tu tur ani lo ti an sha tangai ati khothlang le Europe ram tam takin Myanmar sipai ho tu te che dan hidem hle ma se China in a chan tat wangin UN Security Council a Myanmar shemna chungchang hi atlang zo arin om chuang lo China hi UN o veto power nei permanent member rampanga zinga atel meka Myanmar nor chiam hian thil thalo zo ka shingang ti in ramdang inrol adu lovani China ba ka Russia chuan UN ro rel na a Myanmar soisel hi adu lova Rohingya Muslim telaka rong taka sipayan che dan chung changa po khan Myanmar sipai te hi achan tlatani Myanmar hi khovela ram leilung hausa zwal zinga mi ni in mishing makta doi somnga le pali velan cheng meka
kumsang kha chakwa somruk le pahni atang khan kumsang ni le som pakhat thleng sipai ro rel na hnuaya an oma ramdangin an ensena wangin aram mipui khosak ahar sa hle mipui ro rel na ramani theinan Aung San Suu Kyi hawa nasataka an be hnuwa kumsang ni som atang khan an zalen ve tana kumsang ni som le panga khan avoi khatnan in than huai hotni in Suu Kyi te party hi chiang takin an chak kumsang ni som pasari a Rohingya Muslim te swadan ni khan khovelin Suu Kyi le Myanmar sarkar an dima ramdang ne na anin lai chi na po na satakin atlaniam democracy ramnima se tuna an ramdan bui man mek angin asipai chunga thune na aneilawa khathil thenga khan mo aphur lodi shetu an rammi puite a alatlana hle tichuan nikum November ni riata an ram in than puya sit omjong jong zinga za zela somria le pathum lai la in sarkar chhunjom tur chianga ngai anni ma se term thara parliament ro rel an tandon ni taka sipain an ram ro rel na pong lakin ramzalen ni zir chhome khi sipai thune na shiom tak noya an kun chhunjom le don ta ani aizola po mizo zirlai pol MZP bultumin February ni thum khan vanapa hol kota lung oilo unalan tirani a MZP Central YMA le political shwai tu sang ten thu an soyani MZP Vice President Peter Changte chuan hetianga ma an lak chanzo na chu kan u nau ti kan mangaya wangin ti ina chang Myanmar a zo na thlak tam takan om thu soin chumi te harsat na chu kan harsat na ani a chumi te lom na chu kan lom na ani ati Myanmar sipai te che dan chu adem thu le atun lai lawati thu soin kan u nau te an ron ral tlan le mai theya kan in puwa cha atul ati a kan u nau te u in tan kan om ti in athamwana ni kumsang ni som panga a Myanmar azo fa ten tuilian an tor vak tum khan Central YMA chuan ve bur khonin chanpuina poisa fai siang noi za som le paruk lain an pui theya kumsang ni som pakwa a Mizoram in harsat na ato khan an ni lam hian Mizoram an ron pui let ve thung MZP General Secretary Lalun Moya Pau tu tarlan danin kumsang ni som panga a Myanmar in thana khan MP atan zona thlak som ni le paruk lai than tlin an ni